kırday çaçını körüm koyçu kulpun azın akkelin Aydekte gönür vergen aşkere sulu geldetin işindi maktavırdagan anda men bolsum seni vermegin o vermegin Düşkün akkarday, koyçu kıyma bira köpkü bakmağınday Gülüp bir koysun grimet dişta, üymüştün çege kakkanday Ospanarın iballıday, anda haqura taşan bıdıkkanday Opolutta jazağı İğoçu tonavalan yüpaktanı Toğundanıp toңрыбайсың Тоğulday doşaktağı Sendekin seni düştüktün Anda gün duyan kanatpağı Yappağı, yappağı Soqqan жазғы жел, иғойчың еткене де болбой саға тел. Емгектің батыр қызы деп тәңір келеткен добизден ел. Жаздаттандың жарышқа, емей күз күрештір жеңіп кел, о жеңіп кел. Аңтары тоның кендерін байқасам арбын еде түсін берген. Ақтаңдай телекөрсөсү сиздердин назарыңыздарда. Өзүңүздөргө маалым биз Ақтаңдай телекөрсөсүнөн кыргыз журтчулугубузга белгилүү болгон төкмө акындар, дастанчылар, манасчылар, дегеле кыргыз журтчулугубузун таанып билген биделек өнөр ээлери Ақтаңдай телекөрсөсүндө такай чыгып сиздерге көрсөтүп келебиз. Ал эми быйыл ушул биздин кыргыз журтчулугубузда 80 жаштын белин ашып кыргыз журтчулугубузга таанымал аттын кашкасындай төкмө акын Ысак Барпиев жөнүндө, Ысак Барпиевдин чыгармачылыгы жөнүндө бүгүн сиздерге Ақтаңдай телекөрсөсүнөн азын оолак сөз кылмакчыбыз. Анда Ысак Барпиевдин мына азыр эле өзүңүздөр көргөн бир кезде өзүнүн устаты Токтосун Тыныбековдун чыгармасын аткарганын уктуңуздар. Бул Ысак аке жөнүндө айта берсе сөз түгөнбөйт. Ысак аке менен ушул Манас миңден бери экөөбүз көп жүрүп калдык. Ысак акенин мына ошол чыныгы төкмөдө байсы болот да. Бирок өзү сарындай бир ачууна тийгенде анан кийин төгөт. Эмесе ырдатыш кыйын. Мен бир эле мисалды айтайын. Бир жылы ошол Бишкекке барып калдык Манас миңде. Анан экөөбүз ээрчи жүрөбүз, Жазуучулар союзуна документ даярдап жүрөбүз. Анан өзүңөр билесиңер, мына Тайырбек аке эч кандай даярдыгы жок эле, уктап аткан жеринен тургузуп алып эле ырда десе ырдай берчү эле. Ал эми Ысак акени ырда десең, келбей атыры деп, анан баягы созо берет да. Тайырбек акени мактап, Ысак акени койчу ал, onu dairdanıp alıp ırday turbayбы деп айттым. Жанымда бир баласы бар экен, ошо айтып барыптыр. Анан эле бир маалда Асанбай сени чакырып атыр дейт. Экинчи этаждан биринчи этажга түссүм. Түссөм Ысак аке комусту момундай кылып тартып туруп аткан экен. Ачуу менен. Отур мына жака деди. Болуптур да отуруп калдым. Кана мен азыр жат тагылып айтып атамбы,
жазып алып айтып атам, sen azırı bayaka dedi. Irdap atat, tөгіп atat. Eşke çıksam eşkten el artman, erçi alı ırdayt. Bazarın içinde arkaman erçi alıp bile ırdayt. Ana şu sözünün arasında men jatты alып айтып атамбы, жазып алып жаттып айтып атамбы деп ошентип айтат. Ана ошондо зорго токтотканмын. Бул ишин ошол ачууна тийип койсо анан кийин катуу төгүп ырдайт экен да. Мен ошондо байкагам. Негизгиси Ысаака ошо тиги жең жок токтогул Ешембеттердин салтын улап, ушунга чейин жакшы ырдап келатыр. Анан дагы мен айтып коеюн, ушул тиги Ешембет чоң ырчыга тууган болуп кетет. Ана ошо себептен өзү да айтып калат, мен ошол Ешембеттин эле арбагы болсо болду деп. Мына кадырлуу телекөрөрмандар, сиздер Ысак Барпиевдин Залкар төкмөлөрдүн арасында Барпы апыздын 110 жылдык мааракесинде эли журтка куттуктоосун анда сиздердин назарыңыздарга салалык. Ал мезгилде ушул Кыргыздын Залкары СССРдин эл артисти Эстебес Турсуналиев төмөнкүчө баштап Ысак Барпиевге кезек берген учуру. Aksakalı men bolup başladım gepti başından, emi gepti bereyin, biyağından oturgan gelgen eken aksıdan, kanasıdık süylögün, ıskak süylögün, ağını tuğan eline, ança mınça seninden uğulup cüretten ündörün, Barpı degen atandın, arbağın aytı bırdağın, emin ança mınça gep berem, oy, menden giyin canımda karı desem, tarımda mınan aksıdan çıkan karı. Assalamu aleyküm ey yamansın arbudun ağayın. Aldın arkada çıkkan son men bana bandaşıp ton alayın. Aldı menen köp aytты, aytar sözün töp ayttın esте ağayım. Görgönsüңөрдө силерде мага окшогон ырчыны нечен саттап билдүүдө таlayın. Көрсөңөр дагы таlayın, көнүңөрдө сөз айтып кичине көңүлүңөрдүн алайын. Gezegi bana doy gelgen son kızmatın hazırır gözlü halkın kızmatına doy jarayın. Muğu turganda komuş kolunda ırçılık millet moyunda. Estekem jaran aytkanda egirgen bolup jürömün silerde eldin do tobunda. Bugün bul жерге чыгып ырдайм деп жок болчу менин доң оюмда. Талай жолдон ырдаган талай элди доy форумда. Эмин айта турган доy бир сөзүм. Aylanay doy jaşlarım filarmoniya bilir kanasın jakşın açıp doy başladın. Anın çıkkıla kalkın doy jaşlar doy soğuna. Emi Barpını kimdir dön aytpadı, Barpını kimdir doy jaspadı. Azırdan oynap otursam Bayzaktın ulu Tümenbay bağrısını ılgap doy taktadı. Ülgürbey kaldı doy bul toyga çirkin tağdırdın eken doy jaskana. Oşol emi Barpı da bolgonu, Barpın atqa qoңgonu. Qoz qarınday jadırab rup tuğanda көбөйүп, açirikin tuğandar çığa doy başladı. Barpını tuğra ırdaşıp barizi balası bola başladı. Ağa tarlık kılgan doy jerim jok. Bирок Barpıday bolsun aytqanı, Barpıday bolsun doy tapqanı. Antenin ırçılar ırdap turgandagın alıp dursun doy jaşqarı. Tileymin o jaşta silerden ha, menin tilegim jok başqanı. Төкмөлүк дегенде биз жалпы эле жамактап жүргөн кишинин баарын төкмө деп калбадыкпы. Бирок Исак экени биз бөлүп өзгөчө бөлүп айтсак жарашат. Себеби кайсыл жердер табасын Исак экенин бир айткан сөзү сөзсүз эсте кала турган бир учкул сөздөрү калат. Мисалы мен айтайын дегеним, Токтогул атанын 125 жылдыгында ошол эл эстекем дагы, тукам дагы бар элер даган. Ал эми бирок Исак экемдин ошондогу бир эки сабыры элдин көңүлүндө, жүрөгүндө ушунга чейин макал катары айтылып жүрөт. Бир гана айткан жерин айтып коеюн. Акыным током эсте деп, ак көйнөк берген кештелеп, ак таңдай булбул токомду мен ай букпай айтам жесте деп. Көк көйнөк берген кештелеп, күкүгүм током эсте деп, күкүгүм булбул токомду мен күйүкпай айтам жесте деп. Себеби Алымхан биздин Аксыдан чыккан айымдардан экен эжебиз. Ошондой сүйүрларын Аксыда көп жүрүп, жеңи жоктун жанында эри шаркак, эгиз козудай болуп бирге жүрүшкөн акындар экен. Ошол сүйүү күйүрлардын бардыгын
ырдагандыктан ушундай ырлар эсте калган. Убакыт деген уч экен, 80ге келип калды. Кудай буйруса Кудай өмүр берсин деп тилек кылып атабыз. Эми бизден өкмөтүбүз, эл башы журт башчыларыбыз анчайын маани бербей калды. Болбошунда чоң кишинин юбилейин республикалык масштабта белгилеп койсок жакшы болмок. Кантке менен эл бар, журт бар, агайын тууган эл бар дегендей белгиленет юбилейи. Мен айтайын деген Исак акеме дайыма ден соолугу чың болсун. Ал эми Исак Барпиев мына карапайым калк менен жөнөкөй ошол эл журт менен төкмөлүктү аркалабай элге эчен кызматтарды кылып келген. Анда Исак атабыздын сөзүн угайлык. Өзүнүн доорундагы ошол 20-чы кылымдагы чыккан таланттардын ичинде бул өзгөчө талант болчу. Эл билет муну. Токтозун төкмө акын десең төкмө акын. Жасма акын десең жасма акын. Обончу десең обончу, композитор. И аткаруучу. Керек болсо өткөндөрдүн бардыгынын учугун улап келген дастанчы. Ооз комузчу. Илгери аялдар эле какчы болчу. Бул башкача. Ал эми акындар бар, таланттар бар. Өзүңөрдө таланттуу жаштарсыңар го. Бирөө төкмө болсо, ал аткаруучулукка башка жазмалыкка өтпөйт. Ошо төкмөлүк менен өткөндөр бар. Бирөө комуз чертсе, ошол комуз күбү менен кеткен. Бу Токтозунда бардыгы бар болчу. Улуу талант болчу. Эми акырында бир айтып кое турган нерсе, Мыскал Өмүрканованы биз бир кыргыз ырчыларынын чокузду эсептесек жаңылбайбыз аны. Мыскал Өмүрканованы ошол деңгээлге көтөрүп чыккан бүт Токтозундун репертуары. Алиги Гүлжан, Катка жооп, дагы Күкүгө деген оондорду. Андан артында 3-4төн башка репертуары жок Мыскал Өмүрканованын. Почти 70% десем жаңылбаймын, Мыскалды көтөрүп чыккан Токтозундун ыры, Токтозундун обону. Муну өзүңөр билесиңер аны. Бирок билбей эле айтары. Эми дагы бир нерсе. Баягы карып сүйлөр сөзүбүздөн дагы нетип жадап калган убак болуп калдык. Эми баягы бүтпесем дагы окулсун, молдонун кийип допузун. Sendelip sekin baratam 80'nin gösterip çok uzun degen oka gelip kaldık. Ertedek vatanında imgek kılıp gamılga istedik için ırcazdı erimek düşüdün sağın bağında aygımlı sayra başağında sügünden arınağı Saratanızga malında, Sugat'a çıkmada tanında İstelik üçün ırı жаздым, Erimegim sügün sağın Ақтаңдай ақындар ордосунун алдында Токтосун Тыныбеков атындагы мектеп, ақындарды мектебин уюштурганбыз. Ошол мектептин жаш өнөр ээлери атадан балага, устаттан шакиртке уланган улуу салтты улап, биз Айтылуу Исак Барпиевден ак бата алып келген элек. Анда биздин жаш өнөр ээлеринин өнөрүнө жана жаш өнөр ээлеринин устатка болгон таазимин угуп көрүңүздөр. Жаңылы
Olup ketken azıragı jaştardın uşunday iş eken. Muna joluğup bugün oturat adamımız izdegen. Sıymıktan abыс mınavız mınday zalqarakın siz menen. Kıratörden oturat mınan ataqtığı qımbat asakem. Asakem degen oşonday bizke jaştarыбызга bak eken. Rahmatullah ağayım, ha ülgüngdü dayım oşentip alayın. Mınanday sonun qımbat jerlerge özüңüz menen barayın. Maktavırlarım menen jagayın. Haң azırak gördü köbөгүн muna Şamıkel'in ağaң uşentip. Yaşlarga jakşı berip atat bizdeydiň östürüp sabagın. Ben uşunday jakşı ağalar uşentip bizlerge bere bersin jardamı. Assalamu aleykum, sabaga ısagavan kandaysız? Aldığınızga biz gelip muna taylarınız candaybız. Hazır biz yaş baldarımız suyulup turgan kandaybız. Yaştık kılıp ırdasak anı göngülge takır albaňız. Alıstan gelip atay sizden bata surap jatabız. Tört birdeyi geldi okşoyt göngülleri süyüşken. Akım bolsam sizdeydi ben sevanı jürüşken. Aytayın dep biz geldik hırlardı göngüllerden tübünen. Azımaz turam sürüdönüp ava oturgan sizdin sürüngün. Buyursan eger bir Allah baktılığın ömrü sürelük. Ömür boyu dayıma sıylaşıp birge jürelük. Asmandan bulut tüner vandan alыс jürelük. Bары tök bары düyneden daloşan kızak avam jaşay tübölük. Ayta verse döküm jetken baldar akındıktın doy tübüne. Ataylap alıp toy göngülge aksını vettep toyga dipsin kaçırıp menin döngüyüme. Oyun oylu bugün doy gülölü baldar çoğulmak bilek toy günüge. Siyelerdi mındaydı gelgenin sergettik menen doy sezemin kuvanıç menen doy suyuna. Tilekteşminde daima 80'ge çıkıp kalsam da siler menen yürüge. Sonun doy sözlerin yürek emes baldarım jetkensidi doy jülünge. Akında boluştu çoğu koruş eger bolbosaň anın doy tübünde. Ağlarың bolsadan eňilgin al jetmesi doy üňülbe. Tübüne jetip de jıkbastan aldım dep baldar doy suyunbe. Aksakalım doy bu jerden asam ba eken doy karasam. Az eken uludan adamdan. Anda men akın doy bolumun aytuğa munu doy jarasam. Az eken menen doy bir öttü geçen degen doy tamaşam. 80 dep meni doygum aytты. 49 büdö 43 bü azır oşoğu göstöy baratam. 80'ge çıkkan adamın serpilip mınday döngürdaybı.
Al münkürep kalattoy 80'de. Sizlerdi yaşlardı görsen açırken. Gül salıp bintip toycur kaybı. Talantın oy gücü baykasam. Tegi tağın tutup yatkan turbay be. Zekem asıldı adamım. Yaş gözden görgen men çenep. Bunun ilimde bilimde adamın. Geçen bir baldar doy silerdi. Alıp geldi doy sabahın. Gelip türü bugün doy toptalı rahmatullah'dan kavuşum. Bayağın Osman kulakından aytkanday kulundarın tayların. Çağlazı köpçünün de men düşünüp turamdan alacağın. Biroq jetilip ketet tübünde, ökünüç kılıp bularga tiştebeymin doy barmağım. Biliş gerek doy arakın aradamdın don alacağın. Anan köpçülük degen el bulat, anığın çıkarıp koyut doy salmağın. Oşa salmak doyca kadoy jütkün gün, aldıma gelip oturgan aylanayım baldarım. Halim kulgalık Osman kul aytpasam dağı doňalardy. Berijekten estebes menen doy toktozun aytpasam bolboy tagamdy. Aytpay getsem doňalardy. Men akın bolup toy galamby. Alar köp kızmat kıldı doy mer üçün. Irda dedi doň el üçün. Antkenin alar belgen doňul gül Gülgüzün gökrögüdöy gen üçün. Alar örkünde östüdöy göründü, gürkürü bakkandoy sel üçün. Yemin oşolordu doy karasam, eştekem gitti gelbeyim de ekinçin ırda perbeyim de. Şekem gitti de boldu dep, planın ardoy toldu dep. Tuğanbay gitti turbayım dep. Ekinci jol toda kılbayım dep, biroq toktozum gitti doň erterak ömürüň eken gel tarap. Aytışta da jürüşte tokom bolup turçudoy men tarap. Toktozun estebesteri doy ketken soň, koldoy turgan adam jok men bolup kaldym beytarap. Emin oşolordun orduna, sileri gelip doy turuňar. Asmı köp doy söz aytam aytkanımdı doň uguňar. Emin araňarda bar eken, Nurkan degen doň altınım. Bir ele tökmüde söz emes bu istildim tavat arqılın. Agardağı çıdaptın otursan görse de kögoyundun arqılın. Munu menen talay joludan aytışkam, o 95-nji yılında narkı kılımda. Bayağı manastın toyuda bolgonda. Aytışıp beni güyüzüp köp salgan bolçudan oylarga. Oşon üçün daima Nurkan'dın erşiti bile jürsem dem, tegin oşondoy ulu toylarga. Karındaşımday gelinsin, özüňe da dildoy insansın. Ugup juramdy daima, özüňdün özüň götergün özüňdoy gursantsın. Özüňdi özüň kolga albay, boşoşup ketseň baldarym seni goldan kim alsın. Rahmat Turkanbay Gazal, sen de ayalda bolsaň adamsın. Yemin avdıvalı doň inibis, o inibis ebey doy gimibis. Al parılır doy peredaç, hazır takşalıp kaldı diliniz. Toktolup kalbaydı toçkada, dağın alga doy yürüңüz, kırgız elgidi gıdırıp geteversin döngülüңüz, jasılbasın doy güýüňüz. Anaň artay bizde kalsak da, avuşun azabat bolşudan ıskıda, bistin dağıtınbay tursun ünüz.
Emi bir derse geliyata oyma Algan deli komustoy koluma Koşulgan gölçümdoy bir gezden ordolu boştundoy toğuna Emisilerdey talanttardı gey görgönde Albay koy bemden oyma Boğuluştay uludu yağanı Atandın görü karapayım al talant Al düştüktün bolçudun adamı Çiğlidey sarıda bolsa da Al suludun bolçudun adamı Komuzun çertip toy turu çele Ircakadağı kuru çele Sarıncı ve köydeydi gelin daima sayrap turu çele Süy gönder gıday balele Süy böstür gıday murçele Hoşça kaçınıp kalganda Mağa mekedey bolup turu çele Dağı kara su degen doy yerinde Kaydı bir kal kosta bildeymin oşol ilidim elinde Hırdap çıkkan boluçuk koşulup Memmeden birgen alıp demilge Toktar bayakın doy var ele Ada tok dolboy sokçu doy can ele Toylan açta doy köp buldum Yezimde turat doy da gele Öz ötse dağı kıyal dedi doy yorugu Gömülde turat da gele Anam filarmoniyana boştuğu Anda çoğulu yürüdük doy çopçuğu Biraz küçük olsa da Hırıspayavdı kezim doy tasmayıp Tetigi tokonda aşka Uşulagantın bolçu doy dostları Bırak tağdırdın eken zakonu birden terip joğatıp Başımızdı doy koşmadı Yemi gözüm yetip toy baratat Vara bulturmuş tegi görsetmey durgan okşadı Yemi kuvatta turgan doy daima Hızak edip canıma yaşulu olsa da Göz salıp turgan doy cayma Bayağı şeri gibi yeken doy var ele Elimi jaktan alganda Ada yem jogorkudoy jan ele Yılı sözündoy göbükkan Jadımda turat toy da gele Mınday qarab oltursan Jalan adabiyat toy işemez Iskıstı jagına tüşünügü doy bayele Bırak kançalığa kütüp toň otursan Ajaştarga kılgan bedeti Al çirkin yoyulbagan ağeleni Oşondan oşta jürgönдөй günderim Raz oynadım yürüdüm doy gül dedim Oşoloy Sulayman toğudoy жаңырып kaldık şöt talay ünderim Kaldık şeytanda doy gülerim Bunda sargen bir döngü turatoy Kızıgın oşol dinede Yemin oşonda oştundan avalır Görgündür baykap toy karagın Bolbosa dağımanınday Başkaça bolçudu jayları Ötkönün görçüdön ilestetip al geride Ökmettin uludu mayrama As bolgon menen al gezde jogorkun okuu jayları Anda bütüp çıkkan baldardın başkaça bolçu salmağı Oy töstörü tolgondoy bütörden Oştondayında çıkçılı emgektin garmanları Emin ordundan tursan azanda Bul eski sözüm aytanda Barkırap kaynap çayları
кичинекей чөйчөктө бир кишилик каймагы, балдардын жүрчү колунда уютуп койгон айраны. Тандырдан жаңы үзүлгөн сейдина сепкен дойнандары, балпайып төрдөң олтурган бакайдай болгондой чалдары. Ой ойлоп таң азыр көрөсөң, гүлдөгөн кезик экен го, ошо күнөстү боштун аймагы. Азыр одан ойлосам азеке андай газиетте калбады. Эми балдарым батада берейин, бургуп калгандай бул чалым. Унуккан экен дой дебегин, ырдасаң дайымды байкагын, ырдындагы дой ченемин. Ченеми менен ырдасаң, унутпай жүргүн дайыма, сага кубаныч алып той келерин. Акыл айткандай жерим жок, ушуну илип калсын дой дегеним. Bir gezekte döngüşül söz, sağa tigizet baldardoy geregin. Elge dayım doyuktağın, eldi jaman devegin. Uğulu olup dön atanın, sen asılı olup toy yenenin. At kara verginde baldarım ak kalpak kırış toy tilegin. Bak karap kıdırı doydarsın, kömüldöp turgan köp batar berem doy barısın. Birincin altın başaman bolsun deyim, anan ak kalpak kırgız toy tarısın. Ana ırdap jatkan kezderde baldarım oylordun tapın жаңысın. Ne bana? Onudan aytıp koyuş toy parzım. Bak bilet deytto barısın, silerge menin kağalarım, bak salbasın doy dalısın. Hırıçı bolsun da şarırda, arı şaldıratpay doy tağırda. Jağıp kalsa doy kalkına, uzatıp jamaktoy dağırda. Toktoy kalıp özünçe, gülüp tolgolup turgan ırsaң da tuğan bayday bolboston, o tegi jaң sözdü tavırda. Tegirmendin parasın baldarı jakşı doy bilesin daloşondoy şarılda. Tilegim öy uşul sülerge, jakşın akın bolup toy tüvelük, tegi jaşakılak ağında. Kolumdan gelgen жақсы сөздөрүмдү, билгенелерімді силерге дайыма бөлүшүп турам. Өнөрүңөр өзүп, ушул силердин мектебиңерден жакшы бир акындар чыксын. Анан балдарга айтып кое турганым, жана дагы айттым. Ушу жакшы тартипти кармап, талант деген нерсе мындай кыйыр жолду, алдамайды, тескери баскандарды жакшы көтөрбөйт. Талант актыкты сүйөт. Ошон үчүн таза жүргүлө. Мен деле чынын айтсам, абабыздын бүгүнкү бизге берген ак батасы жүрөгүбүзгө абдан чоң таасир калды деп ойлойм. Абдан унутулгус биз үчүн. Кудай буйруса, мындан ары дагы келечекке карай өнөргө болгон умтулуубузду дагы мындан дагы көтөр болот деп ойлойм. Залкардын батасы ар бир айткан сөздөрү жүрөктөн орун алып, бизге баягы суусап турган көчөткө суу койгондой эле болду. Бүгүнкү жүргүзүлгөн иш-чара бул аябай жакшы иш-чара. Анткени устат көрбөгөн шакирт эч качан өспөйт. Өссө дагы турмуш жолунда чармачыл чөйрөдө ал аксайт да.
Ал эми азыркы учурда улуу муундагы төкмө акындар эмес, деги эле улуу муунда чыгармачыл адамдар менен өсүп келаткан жаштардын арасында чоң ажырым пайда болуп калды. Мына ошол ажырымды баягы жоготуу, улуу муундагылар менен кийинки муундардын ортосунда чыгармачылык байланыш түзүү, бул чыгармачыл көрөнгөнү дагы да болсо байытуу бүгүнкү иш чаранын бирден бир максаты болгону көрүнүп турат да. Мына бүгүн Ысак агабыздан ушул жаш акындарыбыздын бата алып отурушу дагы бул атадан калган салт. Илгертен ушинтип аликемдер, осмонкулдар, калыктар өздөрүнөн улуу залкарлардан бата алып ошолор менен көгөрүп келген. Мына өзүң чоң акынсың, мына акындардын салтында бир жакшы нерсе бар да. Акындар дайым өткөн улууларды айтып, ошолордун арбагын коскоп, анан ошолорго таазим кылып туруп, анан ардап жүрүшөт. Мен да ушул жаштарга ошо тилекти каалайт элем. Себеби ошолордун арбагы колдоп, ошолордун руху келсе, анан ошо Токтосун агабыздын руху келсе, ошол жерден сөзсүз залкарлар чыгат деген тилегим бар. Анан эми бул кылып аткан ишиңер жакшы, бул ата салттагы жакшы нерсе болду. Мен Ысак акени өзүмдүн университетим катары эсептейм да. Мен айрым жерде айтып калам ушу. Ысак аке менин университетим деп. Анан Ысак аке жөнүндө бир куплет ырым бар менин ушу. Ысак аке ак селинин символу, мындай адам бир жаралат бир жолу, ыр берметин терип жүргөн адамга тийбез экен адамдардын кир колу деп. Эми ушундай бир улуу залкардан бата алып бергениңиз бул чоң бир жакшы самалык болду деп ойлойм. Ушуга чейин кыргыз төкмө акындарынын ичинде ушинтип бата алып залкардын батасын алганды мен көрө эле келем. Угуп жүргөнбүз, көрө эле келем. Мына бүгүн жакшы самалык болду деп ойлойм. Ушул балдардын келечеги кең болсун, сиздердин жолду татыктуу улантып, ушул акындыктын салтын татыктуу улантып, кыргыз элинде бул дүйнөдөгү бир уникалдуу эле нерсе бул. Бөлөк элдерде жок. Мына Казак, Кыргызда ушул нерсе сакталып калган экен. Бул деген дүйнөнү таң калтыра турган бир ажайып бир керемет касиет. Ушуну аздектеп атканыңыздар үчүн мен Актаңдайдын жалпы эле чыгармачылык жааматына, ошол Актаңдайдагы чыгып аткан жаш таланттарга мен жакшылыктарды, чыгармачылык чоң ийгиликтерди тилеймин. Чоң рахмат, сапарыңар, жаш акындардын сапары дайым байсалдуу болсун. Bir günü kıynalıp çöpten geldim. El başkanım. Kalkos'un töreğazının zamsetlimin. Bir toyup benim boynumda. Teknikanın var mı yani? Kıta dışına. Anan uşuluydu. Anırdağım geldi de. Anan bunu onu yaptım da komşular var. Stol varlı stoldu koyup. Bunu ayakta karab alıp. Anırdağım. Kırdağımda men uyda oturganımı, anam bu ailetimde yaşap, çarbada çöpte жүргенimi alıp taştaptım da. Estebes Toktozunu aşıradılar, gelgenim iştahı. Bu şerde bir oturuşta oturup alıp durup, anam büyük jat bolup durup, mağa özünü özüm. Uşular meni aytışıp atırım da. Buğa cevap berip. Oy tigiler tikindir da atırım. Tiyiştik. Bana gel, uşul tam buzulak bir tukağılan oday durup. Bir malda gempirim baş bakıp aytadi. Ovqatты salıvereyim bir çık deydi. Al kartoşkar çotkan. Anan al et kurugandır. Görün şuremin kurugandır. Anan sudu kuygandır. Anan birer saat kaynatkandır. Anan kamır jasap, anan kamırın salgandır. Eşkersem daptayar kapkanak olup kalıptır. Bir yarım saat özümçel oşular menen tutuşa verip men. Oşondoy vaktısında beş nerse orbastan ırday beriş gereken de koydum. Aralaşıp el menen, akırından rahmetullah doy sen menen. Köp gördüm bul turmuştun da kırdalın. Aytı versem göy tükönbeyt. Kula acayip durmuş doy sırların. Koşup kettin doy göbele, kokuyların doy çırıların. Hazırkın adam zatların, aşap üttüdün imanın.
Yürek çakıra telli jakşılığı taraptan aytkan imanı. Gebiri maktaşıp kalattoy tökmedip, men ağa maktanıp da koyboyum da öpkölöp. Kançasın jegip yıksam da, akır bireler meni böktürüp. Koşentip yürüp toğu durmuş barыбыздан ötkürüp. Uşintip yaşap toy geleriz tabiqattında şartında. Turmuş özü şondoydoy ökçölüp. Gebir gezde doy toltura, gebir gezde doy böksürüp. Abiken aytıp öttün de dalaydı. Bizde ajot toşu jagın ajo rapras yaraylı. Ötkünдөр öttü doy düyneden. Ökünü çeken doy qarasam, ağlardıgan tip doy sanaylı. Kayranganan doy estekem. Kaygırgan menen kayrandı, kayırıp kandı kaydan tavaylı. Aşıralıdın alpele. Hanım öldürmek bolşuttimeli, onu menen sözleri. Algırı kızga bitken doy dankele. Yeçen dömürlerin yaştırırdap yürgünde. Anın aşekede çijalpele. Yürgün menin doy turganı, al özün çele salt ele. Oy bana. Canağın özün ötkandı tuğanday. Bu da sayrap öttü doy, en sonun tuğdu japan doy, ularday. Emi köp jaştar çıgıp toy diletat. Bulardagı doň özünçe, bирок okşoşpay toylar alarday. Öttü gitti doygan tebiz ökünüp kaldık toy tavalbay. Yemin andamdan arı karasan, toktosun degen doy kimele. Oy tuğlu bul bolçu doy timele. Tökme dezen doy tökmele. Tökmemin devadağı, götürülüp göt, geçin emes doy göptele. Ovonçu deseden ovonçu. Ay maş keltirip tömürdagan arganday sonundan ovondu. Öksürdü gitti doy dünya öksügün menen tolur bu. Östeli menenden aytkanda tappaybız falan olurdu. Alemi güçülük jagınday karasan oz komuz toy jagında. Uşul toktozunday doy bolor bu. Gey adam dünya göдөй tanıldı, toktozun tapkandan ovondu, aytıp yürüp karasan. Aytpay koysak toy bolor bu. Tek uyjanның kozudan ulağı, katka joğup degen ırlardı, mıskıl ejedon ırdadı, tan kaltırıp da kıylanı. Oşondan boldu el jaktan, öner postukta sıyjağı, kırgız el tolukta sıyladı. Ötkөндү жакшы вапесте вазыркыларды карасаң алардын затты кылбады. Кошулуп калдым азыраак, ошо мен айткан ошол жылдарың. Ой жасап. Баягы Ашекем айткан сыяктуу. Кыйгаптады болбой, кыр болбой. Адамдын көнүдөй келбесе, konok tolgonda sıy bolboy. Getpese peyil buzulup komşularda doyçur bolboy. Ebi jötelde kыстap kaldı okşaydı. Bundan narıngır bolboy. Qadırlуу telegörörmanдар, mına Ақтаңдай телегөрсөсүндө сиздер Ысак Барпиевдин чыгармачылыгы басып өткөн жолуна азын оолак болсо дагы күбөдөр болдуңуздар. Биз Ысак
Барпиевке эмне айтмакчыбыз? Бекем денсаулык, чыгармачылык жолдо талбай, дагы жаштарга өзүнүн бүтпөгөн казынасын таштап, жаштарга акыл насаатын, бизге улуу салтты улап бере беришин тилейбиз. Узак өмүр каалайбыз, чыгармачыл ийгилик бар болуңуз агaba. Ушуну менен Актаңдай телекөрсөтүү соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.